Teddy's Kitchen тавтай морил энэ удаагийн бичлэгээр цагаан лувангийн хэмжээний жор бэлдсэн байгаа. 1 болон 2 дугаар хоол нь маш гоё зохицдог. Мөн цагаан луван хаван булгах давуу талтай байгаа шүү. Та бүхэнд бичлэг таалагдах юм бол YouTube суугтмаас subscribe дараарай. Мөн та бүхэн ямар бичлэг жор мэдхийг хүсэж байгаагаа коммент хэсэгт хуваалцаарай. Баярлалаа. We spent the night all tangled tight in an armchair in my friend's front room. I said, darling, you know I can't stay. 'Cause I've given my heart and my word to a girl far away. I felt weak as she kissed my cheek and sighed when I heard her say, never knew I could get my heart broken in less than a day. Oh, and the next time that I saw her must have been a year or more. Face stained with mascara, shivering outside my door. I did my best to assure her, but assurance isn't easy to give if you've never been sure of anything much.